KL Mizo Production Channel la video tharnen kan lo kir le ta tun tum kan sei tur chu engtin nge thla in chon ei ti hi kan sei fia don ani ka nei si lawa khoi tang ber hian nge thla hian chon ei ti kha nang hon ni hrelo mai theya chu wangin engtin nge thla in chon ei dan kha kan ron sei dona thuma kan han nei zokanga min biak po na mamo nei te khainom thina tul biak thila kha chuan biak thei khania chuanen min bedu nei chuanen he kan phone number hi kan ron tar lang lenga screen a hian info na khan in lo save don nia tin chu mai ba ka zona tan tak chu heng in dam doi ron sei te hi khoi tangin ka muang tin nge kan nei ve theyang ti kha ania chuanin comment chung ber ienanga chuta chuanin mun rang an zorna khang ho kha an phone number nen address nen kan ron da dona in nai na ber mun kha phone number tang khan biak po mi turani chutiang chuanin kan in ti lo chuanin phone call hi chan chen hi har thina tin WhatsApp ate min non zon ngota khoyange leiturom ti ringot meite khang te kha chan dan thia mahara an district omna zirte po khanen an ko mudu bik che khakan nei dona entina saitwal district ate nominate chon saitwal azwar tu te keifang azwar tu te khozol azwar tu te khatiang khanen ko nang mani khon nai akha arem chang dona zona min ron zo tani po khanen chumi khuam chukania khoi hmuna nge leina tur na yang ti kha min ron zo dan tu ni se athange chon chu thuma kan nei thuak ani chu thain chon ei dan chu ni che kan suyang khanen ka nei hran chuang lawa chu wang chuanin an ka hi ni vek maya a khoilai tang po hian thla hian an na tang pon an kunga tang pon an zunga tang pon cho an ei thei thina ni chumia chu engtin nge an ei thei dan konga chu an kunga tang chuan eng chong en ei an zunga tang chuan eng chong en ei an zung in zam na chin te kha an ei thei aniem kha kan riat thiam lo thina nia hei base organic fertilizer te in thlai kung bullet tanga fit thum bial vela phum ko ro kan han tia in ngai to na chuan fit thum bial han thum te chuanin a zung zon po ni si lowa an ei phadona man le o ti ngai dan kha om theita ne chuanin thlai neng tin nge cho ei ti hi kan riat theina turin tun kan video hi uluk takin lo ngai thala voi khat ngai thla ka riat bel hlar in tum don nia chuanin in thlai en kol khai thiam phale zual don ni pathian hian thil hi aduan dan hi lo mak khop maya leilunga hianen microbes antia midlonga mu tham lo thil nung tina ani ber chu microscope ne na in ngai ang chi khera kha midlong in kan mu tham lo chung chu microbes chu chung chuanen thlai hi chon bat thina ni I thlai kha tian azung in phan na chin kha entianan azung top na chin kha helai han ron ta se helam tang han ron sam phi ta se chumia tanga fit thum bor vela chuan he ta dei khan cho petala azung khan ala vazam thing si lawa chu ai thengem ti chuan azung tanga ei ngor chu ni se ei phami alawang ma se tang kai puye mem siani chumia ei dan tak mai chu microbes khanin chuan ron zon sak thina chuanin he laya I phum po kha microbes khan an han eya khatikhanin in thlaya khan azung tangin an lu pui thin ta ni chuanin hla tak atangin azung atanga hlam khata hla mi te po kha chu microbes puina chuan ai thei ti la ri chu UT pa po hen en tur atam maya in en ve du ni chuanin animation mangkhanin anron so thina achan chu microbes chu mu tham man ni lo wang khanin etian chuan ron bardana kha video ka ngaya latur kha chuan a boi thla ka wangin animation video anron siam thina ni chu mycorrhizal fungi animation tin UT pa search la mu tur tamani
microbes in chuan zon sak dan te chuan siam sak dan te khatiang kha om ta ni chumia chuanin microbes tangkai auma noksak om boka chuanin microbes tangkai chia tuntrum kan subject tura hianin achozon sak tu te zinga microbes fungi ang chi kha kan ron seidona chuanin hi patun le patuin then nge la thang adot lia khanin microbes zinga bacteria chozon sak tu te chosiam sak tu te kha kan ron seidone tuntrum bi ga chuan fungi kan tiang chi muafrik kan ti mai zinga mi khanin chosiam sak tu le chozon sak tu kha anom ta a chuanin achozon sak tu kha achozon sak tu le achosiam sak tu kha ambuscular mycorrhizal fungi handita AMF tin nan soita tian biofertilizer an ron siam chu ho hi chu tiang te po chu ma hi ambuscular mycorrhizal fungi ani tunla hian thlai dam doi dor hrang hranga a thleng thina urea nen a thlen kop thina wang khanen kha li tu te khanin lei kop angai to a urea ngot kha a hlangin a lei thei to lawa heng hi an ron petel thin cheu in lei telangai tina ani to ni chu van chuanin then khat chuanin in han hlut lo khop maya in lo da trol mi palange heng hi tangkai me mani chu ti lain poi ka ti me mai chu urea ne ron kop hi ni achan chu urea kha chemical ani ya hemi ambuscular mycorrhizal fungi na tho hi atimuang theya that theu the ni chumia tak mai chuan kan thria ta na poi moi me mai thil oma chu zau zokin kan ron soi sokanga kan thriat fia le zual theina turatan te po atangkai hrim mai chemical thil kan han man hian hei chemical NPK te po ni feka pesticide kan tiang chi te flow tur kan tiang zong te heng chemical thil kan man hianin poi me mai chu microbes tangkai kha an pul duak thina ni chu wang chuanin chemical NPK te company na siam chuak ta a I hmang ta a microbes chuan pul duak ta a I thlai kha chozon sak tu an om to lo tina ni chu microbes an pul ani chuan chu wang chuan chemical thil I man khanin a hnu dewa chemical na tho cham bang kha re huna heng microbes tangkai te hi tam thama I pek le tlot kha angai tina ni chu tiang ani lo chuanin microbes pek na chang hria si lo kha chuan I thlai ten chuan ngi reng me do ni a chan chu a chozon sak tu te kha phen I thil man khan ati hlum thina wangin entin nan mol mangten han soi tai la ke hi hetian kalson thei lo tai la cho la khom sakte zon sakte bar chop te ka ngai do ni chu tian che chuan thingkung chuan ban nei lowa kan nei lowa cho kha an manin an in bar thei lowa microbes kaltlanga cho ian ni wangin khang microbes zon sak tu te cho siam sak tu te cho bar tu te khanom tak si lowa kha chuanin chemical thil kan man lak lo kha chuanin khang chemical thilang khanin spoon feeding system a saprong hang kan sei le thina ka ti pal ni se hetia no sen cho thil fiana kan bar ngar rang khanin cho man ngaya no sen chuan ma kha cho in bar thiam lawa chu wangin thir fian mangin an cho kan bar ngar thina ni chu tiang chi mai chuanin cho kha I bar ngar ngai tina ania chemical NPK kha akung le na te khanin kar tin mai kha I ka angai ta ni chu a hau tak me chu chemical hau tak na chu nia organic kan man hi chuanin chu tiang han ti te zut po ngai lo voi kha kan pek po reil tuk mai kha an ring theya a chan chu choron bar chun zom zel tu te kha an pun chho wang ania tin hei LS product reng hi hetiang microbe support thai vek hi ani chuanin hei big hi chu ambuscular mycorrhizal fungi kan ti chu a chozon sak tu tina ani chu chuanin hemi opposite chi mai hianin nanna laka veng him tu microbes kha fungi a khan anom taboka chu
ecto mycorrhizal fungi yan ti ve thunga khami chanchin te po kha kan thria da dul khom mai amaro chu tun tum kan video tan chuanen soiri lo phot mai la chumi chu chiang le zuala abul thum kan thria thiam theina turin hemi KL Mizo production a vek hian video kan ron upload to a chu ecological agriculture mel thria tin na ti kha in lo endonia chu description a khan a link kha kan da thei chuan kan ron da anga chuanin chu lo en chuak ve hrim ro chuanin microbes chuanin na an thodana chuanin kan thlai te tan cho bar tu te cho siam sak tu ten an nia chu engtin nge an pun thiang ti kha chuanin kan leilunga khanin kan leilung kha non reng kha apoi mo ni chuanin heng ambuscular mycorrhizal fungi ti te hi tian company tangin leitur omin ron siam chuak ma se bukunga i thlai bul i khu kha chuanin a ran pa heng hi ngai lovin ti khanin an ron in siam pung theu mai yang chu wan chuanin mulch kan tiang thlai bul khu kha atangkai em an ngei em ti kha ti to te khan in ria an ngei em chan kha riat thiam phak bak alo ni reng maya kan han soi thin dana chuanin tuan niang nar tuan tla cham lo ti mai kha ania chu mai ba ka chuan heng microbes thlai ta tangkai kha anin thla pung hluai thin ti na ni chu mi a chuan a in thla pung tur kha handa bel e du chuan heng hi a man the ni tin ke ni pon tian kan siam chuaka LS Agrobe solution a kan tia eta hianin microbes rang a cho siam sak tu te a cho zon sak tu te kan tel ta treu mai ni chuanin a bik takin phosphorus te nitrogen te katiang khan potassium te omta a thlai chapui kan tiang chi kha khang siam chuak thei tur khanin nitrogen siam chuak tu bacteria bi ka chu nitrogen fixing bacteria an tia chung chu chi thum ngot heta hian LS Agrobe solution a hian kan tela chu mai ba ka chuanin phosphorus siam sak thei tu khatiang solubilizing bacteria an tiang chi phosphobacter tia kan thriat la rang chi kha khang kha kan tel boka chuanin potassium siam sak thei tu a siam sak thur tu kha acetobacter an tia chung te po chu kan pol vek ani hemi en pe khanin a ran pa NPK pe ngai lo tur khan microbes khan i thlai te kha an siam saka chuti lain a chabar tu khan an han bar boka tangkai em mai ne chu lo fang hian han sei fia le zok tiang lo fa kan han ruaya kan venga kan vil deuh thlap thrina than he mingai khram mang u he ti chin hi zowi la kan bang do ania yang te kha ania chuan lo fa te chhun lama kan ruai thrina zan lama khan na thom mi lo ta ni kan roi chung te kha kan lo fa ten na an tho hun chung kha ania chu tiang chia mai chuanin microbes te hianin lo fangin i mang thei LS Agrobe solution a hi lo farin takatan lo mang tangkai ro i thlai cha bar tu te cho siam sak tu te an nan na laka veng tu tan te khan lo mang tangkai ro chuanin hei tun la ya company thote kan wara ke jo full time in ka thok ten ti ya bacteria ho chuanin hemi microbes ho khanen full time in nan thoka chuna chau ni lawin zana po i muthil lan pon zan la ya po mu mangi nei su lai po khan i thlai chon bar ngara chon siam sak ngara chu an tangkai le tuk a ran pain hei than hem ngai deu ro cho tun kar chu siam tam sak deu ro i ti khan ngai lo heng i pek tam kha apoi mo ne mai chu i thlai cha siam sak tu tan te an nat na veng him tu tan te an nat na rik lo do tu tan te chuanin cho zon sak tu tan te cho bar tu tan te khanin hi LS Agrobe solution a kan ti lo mangro lo farinom lut tu kan nei chu wa chuanin a man dan kha pai mai le ngala hi liter khatin kan peka cheng zathum somnga man chawani chuanin i riat thiam dan tur ol samber chuanin hemi LS Agrobe solution a far khat leka po hianin
microbes i thlai ta na tangkai kha an nuai tel kha an omani farkhat lek po kha 2 liter somnia an polla khami 2 liter somnia khan i thlai ta na microbes tangkai an nuai tel an om tina ni chu sipai tir lu tuk tina ni i huan thlai veng him tur te khan chu atangkai em maya anin thla da vengai lawa nan thok ngar maya ti khan in thla pun an thul chuang si lawa amaro chu chemical thil chemical NPK te chemical pesticide te lotu te kan mane ro chuan an thiboi thin chu tiang man tamna po chuanin nan thok le thei lo thina chu wangin lotur khatiang chemical thilang kha ban sanin organic mangin lo le zuala thlai thardan kan in zirtir hi apoimo to chemical thil hi mun tam taka chuan an ban san toram chang ka piang in an ban san masa kenin kan han war thara chuanin kan hlo cham to ni hei video hi siam tur neu kan nga khop maya tian zan khata pathum te kan ron upload tok to mai do nei achan chu than hem kan ngai lu tuk sei tur tam si tu na po e scoot mun siam dan te e scoot en kol dan khatiang khanin sap thei thlai chi rang kha soi ma ba kha kan langa em maya azwal zapui po kan la soi thleng lo ni chu wan chuanin video hi kan ron da ngar do na KL Mizo production a hianin chu wangin thir tu zong te khanin in lo la subscribe lo ni po khan in lo subscribe do nia ti kha kan ron cha le chewatin share le comment te like te kha lo war le ram turin tlomwa ya min ti sak tur khanin kan ngen non le cheu ni tun trum kan video tan chuan khati jong khani se fiat fia lo in nei ni po khan comment la ba khan in ron zot le menga soi tip chir hara soi fam ki mahara soi sen tak po ni lawa chu wangin amnol puin kan fiat thiam thei dan turin a simple theyang ber turin kan ron soya chu wang chuanin du khop lo tam tak kha in omanga khanga khanen a ran pa takin tangkai le zuala thiamna kan nei bel theina tur ani le zualnan KL Mizo production channel a hianen azwal zapui kan ron ti hnu khanen a theory lam in zirtian te po kha kan la nei chhozel turanga yang tuna chuanin practical method a thil han ti ngal zung thei ang chi kha kan ron sei ta thina a theory kan hriat lo wangin chemical NPK te kha kan lo lakmang khur thina chu wang chuanin kan theory hi apoi mo em khovelin an war to a natural farming hian war em Korea ram te po kan ngai sanga TV te po kan entry na Korean natural farming ti ten anjong la khanga khanen microbes tangkai zia chu khovel hian tuna hian an soili lui to anin zirtir to farmer sel in zirtir na sa ne chumi in zirtir tur chuanen masona tur kan langa zoi muangin ma kan son zelanga chuanen nakina chuanen a technical lampang thil te a theory te po kha zirtir thei tur khanin in ro lo in herrem thret zero thlir tu zong te mang thale vek photule